Bu kemgen namuluğun üyedi nehleyger bihiги ustar bölük bütülelir. Bu çastağı balığanyаны төлөпөнүнөн корреспондент Афанасий Николаев единерер. За последний час уровень воды поднялся на 40 сантиметров. Он несколько превысил критическую отметку, но в то же время пока вода поступает только в низины, внутри поселковые озера подтопленных дворовых территорий, не домов пока нет. И все оперативные службы, ГИМС, службы спасения республики и местной администрации находятся в полной готовности. Напомню, из поселка было эвакуировано более 850 человек, в первую очередь женщины, дети, старики и инвалиды. Они были переведены в размещение в районе Тонгбаса и Первого Хомустаха. Кроме того, эвакуированы практически весь крупный рогатый скот. В целом обстановка в поселке спокойная, лед идет. Афанасий Николаев, поселок Едейцы, Цунамский район. Бүгүннәгы тургунан республикадан ЖООД экономика объекттері уга бараликтерден ыксаллах быһыга майгыга министерство саха сиренага салата билдерер. Салгы биһиги намнагы устар бөлөк бит сюжеттер көрүн. Өлүөнү ресмуга камсан бүгүнгү тургунан улуска уга белемнени үрдүк режима билдерилден улус жахалтата үйеден нехелегин олоктоокторун эвакуациялар быхары ылынан эвакуационный пункттарынан чугас нехелектеринен таргатта. Билеген нехелекке уу газ арарыытын үлете бара турар. Үлели хамны хеджабыт. Например, хатан барбата жондарга мен бихикум алхачыбыт. Жондар үксе сүйелен бартын үйе тахаран. Сайлыкка тон уоттырын киллерен. Билин жоннортон хокторун оттон иннятон ахлыктырын белемни хинделла. Нехелекке халдар бу үлели жондар рабочий группалар сылгыттар маннаттон күннагынан оперативный быхар үлелир жондар. Ону тәңгә жокускай кораттан тустак тәрелтеулехтерин камыгыята калан бертөлөтүнөн көтө сылжан муз камсагынын карыытын кетен көрөн үере сылжаллар. Калан турулир тәрелтелер ведомстволар үлехтере служба спасения кетен көрө жондар баратан бу нам территория келдилер тояха билген көмөн бу муха өлөнөрүскө нам территория кийди. Ол курдук улуска калаан утун содолуктан карыстыр үлө күчкө бара турар. Атын нехелектерге кутталлаак быхымайгы үескүртүгенигер түргенлик салайын үлелерге улус беле. Сергей Дьяконов, Иннокентий Кирвашапкин, Саха телевидениете, Намулу.